assembly no woman SD asafa ewo ho aka wo abom ama project bi a eye asafo no dia ewo Akyem Batabi na wagya ni jeje mu asi wo akye no afede wasiesie no adane no aye no nursing training college a eba beboa ewo mensin no emo na memeda kwanhwefo meche SDA omusuku na wo Akyem Batabi no matuna saruma jeje mu enye eno na asema so across mensi kupon assembly no ene asafo no aka bom wasiesie ni foforo sesedie ababe nursing training college ewo mpotemo no beboa tete anesefo amaga na yenya akunni papa empanyi si yedie fapima ya neje nwuma sua papa so nti omanfo ni abra ompeso mo hwema nwu asua koso Akyem Batabi ene mpotemo we enti na UTV yane abankra chipenyo nyamfo Alex Nkum edi enkomo sofo asari nyako SDA sofo Akyem Batabi ono so kasai meni MP yeni suade hunu se benya tertiary institution ya district mo tell me say e fa masum ana omagye atum se omo be convert ya into a training college enti minim say ye de sade we kwoto omampanye na na do anum a ontwentwe na ase wa show say na ni ji humasua ho na ni ji say mebu benya adwumaye enti me ye show say obagye atum na nhihye bi ase ye ansa na 2021 September ye fisa nursing training and midwifery institute no ewo Akyem Batabi ewo asane man so across the district no yaye enti mentrase next week metu ho anamon na media macro minister of health akọ hu minister na nkasa me ni MP ebekọ na ye hu kwan ya betumi aboa na next year yetumi start school no na se say no the person dey nurses and midwifery training college ana ama ye ho etu ho anamon a ebesisi ha matimi nya sa status na etimi dia ye nti mo ba say na mo de mo ni ba behwe na ne ye ka no mo hu say no kura na say enye no kure na ye school an extension campus of Akyem State College ana oje mu ma ye ni toye ye SDA property sisi ya